Kaze reka tubahanze tubahe karibu inshuti zacu ziri ku migabane yose itandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Afurika, Oceania, imigabane yose itandukanye. Reka tubaheze kaze kuri channel yacu Pastor John Official. Turabasaba gukora subscribe, comment na share kugira ngo mugende mubona ibiganiro byacu bitandukanye. Iyi ni channel ivuga hejuru yo gusenga Imana, guhugurana mu byo kwizera muri no nzira yo kuja mu ijuru. Nta bya politike birimo, nta bindi birimo, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibyo tugenda duhugurana. Reka dufite ikigwa muri kino cyumweru cyangwa se muri bino bihe cyo gusenga Imana. Tugiye kwiga hejuru yo gusenga Imana, nico tugiye kwigaho. Reka dusome ibyanditswe muri Matayo 6 ku murongo wa 9. Matayo 6 ku murongo wa 9. 6 umurongo wa 9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi kuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu bya buri munsi. Duharire imyenda yacu kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu yagigisha abigishwa gusenga. Gusenga turabivuga, gusenga ni ibintu birebire cyane, ariko twahisemo intambwe 20 zo gusenga, cyangwa se uburyo 20 bwo gusenga, inyungu 20 zo gusenga. Ariko uyu munsi turatangira ni na zitatu gusa, turavuga hejuru y'inyungu zitatu. Reka tubanze tuvuge gusenga niki. Gusenga ni ubuzima bwacu, kubera ko twaremwe mu buzima bwo gushaka Imana. Niyo mpamvu tugomba kubaho mu buzima bwo gusenga. Gusenga ntibiba muri passé, gusenga ntibiba muri future, gusenga ni biba muri present. Ni verbe zikonjirwa gusa kuri ta present. Gusenga ntukavuge ngo narasenze, ntukavuge ngo nzasenga. Gusenga ni senga, kandi gusenga kwiza kubaho ni ugusenga. Gusenga nibwo buzima bwacu. Umuntu w'umukristo tubayeho mu buzima bwo gusenga. Niyo mpamvu gusenga bitagira formule yo gusenga. Ntiwovuga ngo ese abasenga bapfukamye nibo bumvigwa, abasenga bahagaze nibo bumvigwa, abasenga bafunze amaso nibo bumvigwa, abasenga bahumirije, abasenga bagenda, abasenga bakanuye, abasenga bacecetse. Kubera ko ari ubuzima, umuntu wese afite ubuzima bwe. Gusenga ni imibereho y'umuntu. Gusenga uko wosenga kose, fa kuba usenga nde, fa kuba usenga iki, fa kuba wizera iki. Reka tuvuge inyungu zitatu zo gusenga. Gusenga mu nyungu 20 twahisemo, uyu munsi turaganira hejuru y'inyungu zitatu. Gusenga bivura kwiheba no kwiganyira. Inyungu ya mbere cyangwa ikintu ca mbere gusenga bikuramo, gusenga bitumara kwiheba, gusenga bitumara kwiganyira. Iyo wiganyiye, ubu mu buzima bwawe haba harimo ikintu kitagenda. Ariko iyo usenze ukuramo kwiganyira, ukuramo kwiheba. Inyungu ya kabiri, gusenga bituma wihangana. Ubuzima bwose uburimo, iyo ugize ubuzima bwiza, hari abantu bavuga ngo kwihangana, ngo twihanganire ibihe bibi. Oya, hari n'ibihe byiza bitwica. Ukasanga umuntu yageze mu gisubizo, ariko cagihe kikamukura mu gakiza, kikamushira inyuma y'ubuntu bw'Imana, kikamushira inyuma ya Kristo. Ugasanga ibisubizo nabyo bitumye ugira ibihe bibi. Ariko gusenga bituma wihangana mu bihe ibyo ari byo byose ugezemo. Iyo ugeze mu bihe bibi ugasenga Imana, Imana izikurindira muri byawe, kuko nta sezerano tugira Imana yaduhaye ko izaturinda ibihe bibi. Ahubwo tugira isezerano ko Imana izaturindira mu bihe bibi. Ni ukuvuga ngo iyo usenze muri bya bihe bibi, gusenga
bikuraho ibihe bibi, bituma wihanganira bya bihe bibi. Imana iragufasha ukihanganira bya bihe bibi. Gusenga rero iyo usanze uri mu bihe byiza, iyo uri mu bisubizo uko tubivuga ngo umuntu yageze mu bisubizo, ariko iyo utagize mu gusenga, iyo utagize gusenga uri mu bisubizo, bikwicira ubuzima bwa kiroho, bikwicira ubuzima bwa gikristo. Ni ukuvuga ngo gusenga ni ubuzima bwo mu bihe bibi, bukaba ubuzima bwo mu bihe byiza. Ijambo rigira gatatu, gusenga bitera kuramba. Gusenga iyo wasenze uraramba. Gusenga bitera kuramuka. Iyo dusenze Imana, muribuka Hezekiya yarasenze kuko baramubwiye umuhanuzi aramubwira ngo usigaje iminsi, tunganya ibyawe kuko iminsi yawe yageze, ariko yahisemo gusenga Imana. Gusenga Imana asenze, Imana yamwongereye imyaka 15. Ni ukuvuga ngo gusenga bituma turamba. Iyo wasenze Imana, iyo uri umukristo usenze, iyo wasenze Imana, iyo uri gusenga, bituma uramba. Ibyo nizo ntambwe zitatu twize uyu munsi hejuru yo gusenga. Ubutaha tuzavuga, twongera tuvugeho izindi. Gusenga nibwo buzima. Umukristo ubayeho adasenga, hari ico kimwe hubuze mu buzima bwawe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, ndabakunda mwese. Shalom shalom.